Kani kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ke kubor mentag step. Menteri Rang Baado Kari un pelat ba ya shispa kendai teli ki sembai jingtung New Delhi mentag sengi. Ki shpotli ki Autonomous District Council jang ke thanch telam mingi kentau de ke committee ban boddian ki jingdawa bedai bat ke jing penkala ya ke 6th schedule. Kaharijan Panchayat Committee kalapan por khatsan sengi banyakran bat ke sorkar halor ke jing penkan ria ya ki basa athem metor. Baru Chief Justice ka Bangladesh Ulahir Shukino hadin ke jing ki kena pulia. Ka kubor ke babnya. Menteri Rang Baado Kari Narendra Modi un pelat ba ya shispa khandai teli ki sembai jingthong bala banwanra bon ke jingot bat ke bala banshan hakanu kanu ke jinglong jingman ka sun beneng New Delhi menta kesngi. Hagini ke jingelang Menteri Rang Baado ne keren ru bat ki nongrap bat ki start science bat na pedeng kini ki shispa khandai teli ki sembai jingthong on kentop ya ukrai upai ki so ki jhur ki jingsho ki sentio ki jingthong balong dawai bat ki wei Ki nongmi khmat bat ki khle jong ki shpotli ki Autonomous District Council kathan stelam mingi kilarai banthau de ka committee ban bodien halor ki jingdawa na ka sarkar pedeng banwara jingkala ha ka 6th schedule kariti sanchari lapen long ya ka jingelang ha Tripura Castle ha ka dong ba Shillong henen kasni ha ka balai don lang ki chief executive member chairman bat kiwe na ki shpotli ki Autonomous District Council jong kathan stelam mingi Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sing siem ulong. Bakini shpotli ki District Council kile kendo yo Menteri Korbarri ke Sarkar Pedang Amit Shah ha Delhi. Baru Amit Shah ulakular banle helor ki jingdawa ha shwa banra syakayeng dorbar parlimen. Ha kawai pat kaliang uba peniat sing siem ule tho ba usiem ka Tripura Upradyo de Burma. Ulakular ban seng ya ke skol ban ai kerteng Tirat Singh Memorial School ha ke phang shate jang jala Tripura na ke bentaki khasi ki basa ha ka than bat bantai umat jong Reverend JJM Nichols Roy ubre ukpa ke District Council ka Sarkar Meghalaya nin kesngi kelalum ya ke jingelang bat ke Harijan Panchayat Committee banekran penbet ya ke bedai bat ke jing pengeria ya ke basa athem metor Hagini jingelang kinong yalam jang Harijan Panchayat Committee kilapan por khatsan sngi na ke sorkar banyo eselok bat banshim ya karai. Lalum ya kene ke jingelang da usembut Menteri Rangba ke jela uba Preston Tensong ubadairu chairman ke high level committee haka balaidon lang usembut Menteri Rangba ke jela uba kemi ya ke tenat penroi sar uba asnyaw balangdhar ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Ikong RM Kurba kinong yalam ka Harijan Panchayat Committee kinong yalam ka Delhi Sikh Gurudwara Management Committee bat ki officer nagi tenat bapher Menteri Rang Baado Kari Narendra Modi lalit jingo ya ka jaka balasya akta ha ka jingtwa khando Hawayanat ha ka jila Kerala nin kesngi ulong ba ka sarkar pedeng ka don ban kershan ya ki basya akta ha ka ne ka jingtwa khando Habakran ha ka jingelang ban khmi ya ka jinglong jingman ka balalong ha ka Wayanad District Collectorate Menteri Rang Baado ulakular ba ka sarkar ba kan ai jingerap ya ke sarkar jela jong ke Kerala kanang banla ban ai jingerap ki brio ke bala syakta bat ban plat im ya ki wei ki badang syakta kane ko kubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong Chief Justice ka Bangladesh Obaidul Hasan Lahir Shukino ahadian bagi patba beki keladawa banwara jingkala hagru kompeniat ya ke yang syari Nong ai bot ketenat Law Justice bat Parliamentary Affairs ka Bangladesh Professor Asif Nazrul ulaong hnen kesngi ba Chief Justice ulain okam bat ekashthi en okam lapha syakatenat ki kaman ulaong shosho baiknik shithi en okam on pha sha President klem de penslam sho Chief Justice ularai ban en okam hadin kejing ki de ki kena pule hnen ke step Kam hashwa hanen kesngi ki kena pule ki advocate bat kiwe kilelum hakakut jong ka yang syari behado kari Bangladesh ka Supreme Court bat dawa bu Chief Justice bon en okam lem kumta kin unsasha thombor ka rensan ya tem ya pot ka Akashvani kalalong hanen kesngi ha usosotham auditorium Shillong ha ka ba ki kaitor bapher kile shimbanta bat kile pencho abiet ki brio ki belawan ban sngap
Haga mensim jong kesngi yo la luot bat haga jing rakhe ya ka tem ka pot bat ka rawai ka siaw. Ka Akashwani Shillong ka penlong ya ka music concert jong ki riu iet jing rawai haga bala rawai ya ki jing rawai idri bat kiwe. Ki nong rawai baper ki bele shim benta haga ne ka concert ki kenthop ya i khorsha kodor marbanyang ba Justin Aison bala penhun maulong bat ka kenhon kong Silbi Pasa bat ka kenhon Gladbon Moment bat ka kenhon kong Alicia Gwenet maulong ba Don Boklang Doling kit kupar nong sit bat ka kenhon bat ibatai thamai nong rum u kong san haga ka concert ulalong u Air Marshal SP Dharkar u Air Officer Commanding in Chief ka Eastern Air Command. Haga jingkren jeng ulong ba katem kaput kawan ra lang haju ikibrio nagilariti bat kiktian baper. Ulakan mau kisngi barem ke All India Radio kabala julong katelong jong kejing penbernya bat kalat ban ai ki kubor. Lawan bereshim bentah kena ke concert the Additional Director General A&BO CO Akashwani North East Zone Akashwani bat Dudashan u Ashish bat Nagar bat kiwai. Ha kejing ilakai Duran Cup ke Bashispa Lai Pulai lapan long ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong henen kesngi. Kejing ilakai kelalong ha pedeng ke Shillong Lajong Football Club bat karang the Jet United Football Club. U Ronnie Wilson bat Uken Star Kharshong kilapan ki jar Arsian naga benta ke Shillong Lajong Football Club. Karang the Jet United Football Club kam shemlala ban pen ki jar watang shisien ru. Dagani kejing job ke Shillong Lajong kelawan benengkong bat kamain ru point kumbalong ke Goa Football Club. Kajing ilakai ha kakat nyo trek unailar kan sarai mano ban kham kiyo ha kajing yo point. Ha kajing ilakai Olympics kabalong ha Paris. Ka China kawan ha kekerdan benengkong ha kabakala kamai lai punyo teli kita kemaksiar. Ka United States kawan ha kekerdan baar ha kabakala yo lai pusan teli kita kemaksiar. Ka Australia kawan ha kekerdan balai ha kabakala yo kat prateli kita kemaksiar. Ka India kalayo tangkawe kita kemarupa bat santeli kita kemarnong. Ka jingilang penkut ya ka Olympics kan long mentakasngi ka bahap akpor khat archteng men step ha India ha Saint Denis ha France balatip kum ka records. Ha gijingja yu snam balaja ha kari Bangladesh. Ya ke integrated checkpost ke Batang Marwai ha ka district Karimganj jang ke Jila Assam ke Badan Marjan bat keri Bangladesh la khangno bat e ke jing khayi la pensangya shwa le tho ki he sarkar na ke Jila Assam nen kesngi Umridul Yadav Ubrew District Commissioner ka Karimganj ulong baya kanek integrated checkpost ke Badan ha Sutar Kandi ka jingai khatsan kilometer na ka headquarter jang ka district balahap ban pensangya shwa ya ka jing khayi bat kiwe ki kam ki jam lakhang ya ka lamenta kumbasan sngi bat ya ka kam ya khayi ha ka integrated checkpost la pensangya shwa kilong shushu begilayo ya ka hukum bansha tang ya kinong India ki badan ki passport banwan sha India. Ha kajing rakhe World Lion Day nen kesngi. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulero ya baro ki breo ke bedan benta ha kajing penne bat jing yada ya kising. Menteri rang bado ulong ba ke India ka de ke yeng jong bon kising kamtam hagir ha ke jela Gujarat. Ulong ba ha kisnem ki balalet ke jingdan kising kala nang keu bat kani kalong ke ke babha bat ka ba aiman sim ulong. Menteri rang bado ule wer ya ki beit ikjat merat banit jingo ekagir National Park bani i ya using Asiatic bat kilat balashim banyada ya kising. Ka Nagaland State AIDS Control Society kan play lasai kesngi ya kejingelap intensified information education communication halor ka HIV bat kijing pang ke basa priang lengba ka jingi shongkha hagi district baper ke Jela Nagaland. Ka jing temu jong ka ne kejingelap ka long ban penpoi ya kijing tip ke badan kam shaboro ki kendong jong ka Jela Nagaland. Bat katto ko kubor kalakot ang nega step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Sngob up ya ka program ka banbot. Kapor menta kala janda partat pra 10 minit.